Shalom, selamat pagi Bapak Nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu pari batta bani pandurang sogot niarion pasada hita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih mai sombah konur nami hubamu Tuhan. Bani bagal di pangidopimu huban nami bani pandurang sogoton. Hamdo naman ramot kon apa naman jaga daging pakontunu nami sa ganjang burgena salpo. Jana bani pandurang sogoton. Siol hanami memuka horja nami. Perlebih ma Tuhan hatamuin atorang ham huban nami. Ase hatamuin matotap nagabi onjolan ni papor sayon nami ibagas ganupan horja nami sa ganjang niron. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Indonesia na papitu lalu tahun kon. Bapenang rigapan siganu pari bata bani hari peringatan kemerdekaan Indonesia bata sadarion Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2020 aima tersurat bani buku 2 Timotius 2 ayat 4 nama katahon sonon. Sada tentara na mandalan kon tugas sengra ia taralit bani urusan-urusan gulu sigano pari ase harosu ia bani kopalani. Kita haganupan Bapak inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rado itangar hita sahalak perhorja ni kuria maka tahun sonon. Yah aupe bahak do horjakku lang pitah igarejain horjakku bahak nari horjakku. Jana paguri kuryain maka tahun sonon dia dahkam nahama sonon situasi sulit sonari lape terbahen lau marminggu jadi adong ope horja nalegan pakon bue ope kata-kata nalegan na ija sasitong ni haganupan ay ipake hita laho manulak ahana hinarusukon ni Tuhan si horja hononta bani guargoluhan taon. Andohar marhitehon ni hata ni bata-bata bani panurang sugoton lambin imini malisir hita maay. Mase songon hata ni bata isobut sada tentara. Jadi aganupan do hita na manandai tentara do majelas. Horjani lahomar porang manlawan musuh. Lahomar porang sonaha ase tercipta hadamayon di dunia on. Jana doma pasti taruhan ni aima hosa. Jadi langadong tentara lahomar porang ibagas pikiran ni ibagas bayangan ni oli sehat iya nek pangkat iya mulak kunjay lang tene. Tapi doma ipasirsir dirini bahasa maningon do HP ibere dirini ase tercipta hadameo. Bapak inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Kita aima tentara ni Kristus. Jadi usi songon tentara na isobut kita nok panayay. Tentara na adong isekitar tentara ni negara taon. Maningon do hape ni sirsir hita selaku tentara ni Kristus laho mandalan kon tugas pandilo onta na ibere Tuhan hubata. Sanahado salak tentara ni Kristus. Isobut no kanayay. Sengra ia taralit bani urusan-urusan golo sigano pari. Lumisobut kanami no kanayay. Bahasa tado jupah kita salak majelis makatahon. Ya api bahak nari horjakku. Lang pitah sermonin horjakku. Lang pitah narapatin horjakku. Lang pitah naugarejain horjakku. Pakon buay open naligan. So naido homa agi pagurini kuryain. Ya lang tarbe naugareja dahkam. Lape adong panorangku. Lape adong kesempatanku. Lape adong indahan irumah name pakon nalegan sahalak tentara ni Kristus maningon do HP ni iya lang taralit bani urusan-urusan gulusigano pare
masih sonai. Halaniaha, sahalak tentara ni Kristus, maningon pos do uhurni, maningon tenger do uhurni, bahasa, haganupan urusan-urusan domestik, urusan-urusan golu si ganup ari, na menjamin aima, na marsuruh kita, ibagas tugasta, aima Tuhan nebata. Artini ai bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sedo na lang perlu kita mangan, sedo na lang perlu kita duit, sedo na lang harga bata horjata, sedo na lang perlu bata jumata. Tapi selaku tentara ni Kristus, AHP resiko ni, AHP sedo pakononta, maningon pos do uhurta, bahasa ijamin Tuhan seng lohean hita, ijamin Tuhan seng anjay muago horjata, ijamin Tuhan seng anjay moru gajita, ijamin Tuhan bahasa mangguluh do kita, lang pitah gulu si sonari tumang, tapi dihut dohoma age haguluhan si magira. Napadua kon selaku tentara ni Kristus, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ibagas na mandalan kon tugas ta. Selaku tentara ni Kristus, maningon do hape ijolom hita prinsip, maningon gabe harosu kita bani kopalata. Alanya suku-suku ni, ibagas na makurjahon jumata, ibagas na makurjahon pangidangyon ta, ibagas na mandihuti tupuan-tupuan ta, ibagas na mardiakonia, ibagas na mandalani horjata si gano pari, sukur-sukur ni hubata aima, isedo kopala bata. Totu, anggo Tuhan Yesus unak kabe kopala bata, malas mau hurta. Halaniaha, halani Tuhan Yesus sari jana iboto do ahana masa bata. Halani ai bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lang perlu hape ni merduan uhur hita makurjan horjata si gano pari. Erado hape ni merhitiyon na masa bata atape merhitihun ni parutulon nama idopa kon hita ibagas guluta si gano pari. Sa sitong ni ijay Tuhan sihol mangida bulus ni uhurta, makorjahon tugasta, makorjahon pandiloonta, ilobe-lobe ni Tuhan. Jadi purini PHP ni bani sada panorang bahat horjata, tapi maningon adong kumani na ihorjahon hita atape tardilo hita laho mambahin nama der atape makorjahon horjadia konia atap laho mangidangi igareja atap laho pertupuan maningon boy do HP ni haganupan ay ya tahun hita mahubani komandanta siap maningon siap do hita makorjahon ay jana manadikon horjata nalegan asyaha ase gabe harosuh kita bani naibata. Halani ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sahalak tentara ni Kristus makorjahon horjani si gado pari lang membabi buta lang tarolos lang homani asal. Halaniaha, halani horjana tarolos, horjana asal, ya, aganupan ay lang adong dilayni. Tapi maningon do HP ni ihorjahon hita, selaku tentara ni Kristus, tugas na iberi hubata, ibagas malas nihur, ibagas bulus nihur, jana maningon iberi hita do haganup guguhta, iberi hita haganup pikiranta, na terbaik na adong ibagas diri taon. Sonahama ase tugas na ibere Tuhan hubata idalan kon hita maay humbani gok ni hurta, humbani gok ni pikiranta, ase harosu kita bani Kristus Jesus bani haganupan parguluhanta. Halani ay anggo yondoskon hubata horja, yondoskon hita tugas selaku tentara ni Kristus, lang perlu isukun hita, aot holi utung tahunjay, doma pasti marutung, anggo Tuhan Yesus do marsuruh kita. Lang palisuh kita, do dapot tahunjay, doma pasti, bahat na edapot kita, halani Kristus do nagabe kopala bata. Lang pala marsuku kita, sonang holi manganta, doma pasti mangan hita, halani Kristus do nagabe kopala bata. Halani ay, porjaon hita ma, tugasta. Selaku
halak nadop merdeka. Jadi maningon merdeka mahomani kita laho pamalas uhur ni Kristus. Ibagas ganupan horjata, ibagas ganupan diluonta, ibagas ganupan tugas-tugas ta siganup ari. Ase gabe harosuh tongon hita ilobe-lobe ni Kristus. Amen. Martonggo mahita. Ajari ham hanami tong-tong Bapa. Ase ibagas ganupan lahuan nami, ibagas ganupan horjan nami si ganup pari. Tetap ma ahana sinuruh konmu, ibagas malas nyur hanami makorjahon in. Jana seng taralit hanami, bani golu si ganup pari. Alani poslo ur nami, ham do tongon Bapa. Napasirsir hon in, demu hubani idop nyurmu, bahen malas nyur nami. Ase ipodosa nami ma, ganupan horja nami sa ganjang niron. Ase ham matong-tong Tuhan, na mangajari hanami, makorjahon in. Songon sa halak tantara ni Kristus, ase harusuh kanami tong-tong Tuhan, ilobe-lobe mo. Ibagas goranak mo, Tuhan Yesus Kristus nami, jalam rapakon tongkon namin. Amen. Oras subata ganupan, merdeka, merdeka, merdeka. Anduhar ma sa ganjang niron. Merdeka hita tongon, makorjahon, tugas pandiluonta, salaku, tentara ni Kristus na bujur. Shalom.